Ku itariki 5 z'ukwezi kwa kane 2019 nibwo Perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron yateye intambwe ikomeye cyane. Benshi bavuga yuko ari intambwe ikomeye mu mubano w'amateka y'ibihugu bibiri, u Rwanda n'Ubufaransa. Atangaza ishyirwaho rya komisiyo igizwe n'abahanga mu mateka n'abashakashatsi izasesengura inyandiko icyo gihugu cy'Ubufaransa kibitse zigaragaza ibikorwa byacyo mu Rwanda hagati y'1990 n'1994 ngo hashyirwe ahabona ukuri ku ruhare rw'Ubufaransa muri Genocide yakorewe Abatutsi mu Rwanda. Ikibazo cy'uruhare rw'Ubufaransa muri Genocide yakorewe Abatutsi mu Rwanda cyakunze guteza agatotsi ku mubano w'ibihugu byombi, aho Ubufaransa butakunze guha agaciro ibirego by'u Rwanda, rutahwemye kugaragaza yuko bwafashije leta yariho icyo gihe gutegura ikanashyira mu bikorwa Genocide, ndetse rugakomoza no ku buyobozi bw'Ubufaransa bwagize uruhare rugaragara muri ubwo bwicanyi. Icyo kibazo hagati y'Ubufaransa ndetse n'u Rwanda n'uruhare rw'Ubufaransa muri Genocide mu Rwanda cyavuzweho, kinandikwaho ibintu byinshi. Cyaje no gukorwaho filime mbarankuru yiswe Rwanda Chronique d'un Génocide annoncé, yakozwe na France 24, yaganirije benshi mu bagize uruhare muri politike y'Ubufaransa mu Rwanda mu gihe cya Genocide. Ni ibintu bizwi yuko ubutegetsi bw'Ubufaransa bwabaye inshuti igihe kinini cyane na Perezida Habyarimana, ubwo n'u Rwanda muri rusange, ariko bikaba umwihariko cyane kuri Perezida François Mitterrand wayoboye Ubufaransa agacudika bikomeye n'ubutegetsi bw'u Rwanda icyo gihe, ku buryo benshi bemezaga yuko Perezida Habyarimana yisangaga muri Palais Élysée kwa Mitterrand. Hagati y'1990 n'1994 Abanyarwanda bari barahejwe mu mahanga n'ubutegetsi bwariho icyo gihe batangije urugamba rwo kubohora igihugu, ari narwo rugamba rwagejeje ku ihagarikwa rya Genocide yari maze guhitana abarenga miliyoni b'Abatutsi. Mbere y'icyo gihe ariko Ubufaransa bwari bufite abasirikare mu Rwanda batozaga ingabo za leta, babahaga intwaro n'ibindi bikoresho bikenewe bya gisirikare. Hagati y'1990 n'1993 ubufatanye bwa leta ya Habyarimana n'ubwa Mitterrand bwagumije gushinga imizi, ariko noneho buhindura page nshya. Ubufatanye bwasaga naho noneho bugamije gushyigikira cyane ubutegetsi bwa Habyarimana kugira ngo budasimburwa n'ubundi butegetsi bwashoboraga kujyaho, ndetse no kugira ngo butanyeganyezwa n'ibitero byagabwaga na FPR inkotanyi. Mu 1991 umwe mu basirikare bakuru b'Ubufaransa, General Jean Varret, wari ushinzwe ubutwererane bwa gisirikare mu Rwanda, yamenye iby'umugambi wa Genocide wari ugeze kure utegurwa, ndetse abimenyesha ubuyobozi bwe i Paris mu Bufaransa. General Varret aheruka gukomoza ku nama yagiranye n'umuyobozi wa gendarmerie Colonel Pierre Celestin Rwagafirita, ngo yamusabye intwaro ziremereye, undi amubaza impamvu kuko abajandarume batari bemerewe gukoresha imbunda nini, ahubwo ngo bari bakeneye ibyuka biryana mu maso nko mu gihe cy'imyigaragambyo cyangwa ikindi gihe cy'imivurungano. Ariko mu magambo ye General Varret yaragize ati, maze kubyanga uyu muyobozi wa gendarmerie yabwiye bagenzi be ati, mushobora kugenda, ndagumana na general gusa. Arambwira ati, ubu ngubu turi twenyine, hagati y'abasirikare tugomba kuvuga tweruye, ndabasaba izi ntwaro kubera yuko hamwe n'abasirikare dushaka gukemura ikibazo. Ikibazo cyo kiroroshye, Abatutsi ntabwo ari benshi, tuzabarimbura bose. Varret aragira ati, yarabimbwiye rwose numva ndikanze. Hejuru y'ibyo byose, Ubufaransa bwakomeje gufasha leta yateguraga Genocide icyo gihe. Ntihagira ikindi kintu barebaho, birengagiza ibijyanye n'amahame mpuzamahanga ndetse n'uburenganzira bw'abantu. Gukomeza gushyigikira ubutegetsi bo ngo babibonaga nk'iturufu yo gukumira FPR inkotanyi kuba yagera mu Rwanda no kurengera nyine inyungu zabo nk'Abafaransa, kugira ngo igihugu kigume gikoreshe ururimi rw'Igifaransa, mu gihe FPR inkotanyi yo yakoreshaga Icyongereza, ndetse igashyigikira yuko u Rwanda rwakoresha urwo rurimi rw'Icyongereza. General Varret avuga yuko abasirikare bakuru bamwe bavugaga yuko bagomba gukomeza gufasha ubutegetsi bw'u Rwanda buyobowe n'Abahutu bakarwanya Abatutsi byanze bikunze. Abasirikare bakuru yavugaga Varret bari Abafaransa. Hari aho yagize ati, Abatutsi ba FPR cyangwa se ubwoko bw'Abatutsi simbizi, ariko akenshi bageranyaga Abatutsi na FPR nk'umwanzi.
ndatekereza yuko politiki y'Abafaransa muri icyo gihe kwari ugufasha abahutu, bafunga amaso ku ngingo y'uko hashoboraga kuba ubwicanyi. Ubufaransa bwarirengagije cyane. Uyu mujenerali utarabonaga ibintu kimwe na bagenzi be mu Bufaransa yaje gutereranwa, maze mu 1993 yegura ku mirimo ye. Ubufaransa bwakomeje ubufatanye mu bya gisirikare n'ubutegetsi bwa Habyarimana, aho mu nyandiko yandikiwe perezida w'Ubufaransa icyo gihe François Mitterrand ku itariki 8 y'ukwezi kwa 10 mu 1990, binyuze ku munyamabanga mukuru w'ibiro bye, ubuyobozi bukuru bw'ingabo bwari buyobowe na Amiral Laxande bwemeje yuko ari intwaro zahawe u Rwanda zivuye mu Bufaransa. Nyuma y'ihanurwa ry'indege ya Habyarimana, ubwo ni nyuma y'itariki 6 z'ukwezi kwa 4 mu 1994, raporo zinyuranye zagaragaje yuko Abafaransa batari bishimiye amasezerano yari amaze gusinywa yemera isaranganwa ry'ubutegetsi. Abari bagize guverinoma y'inzibacyuho bahise bahurira muri ambasade y'Ubufaransa. Umwanditsi w'umunyamateka Stéphane Audouin Rousseau yaragize ati, Ubufaransa bwakomeje umugambi wabwo wo gushyigikira guverinoma yitaga iy'abahutu. Ntabwo Ubufaransa bwashakaga kubona yuko ari abahezanguni barangajwe imbere n'icyitwa Hutu Power, bari bariyemeje gukora ubwicanyi. Muri Genocide, hagati y'itariki 22 z'ukwezi kwa 6 mu 1994, umuryango w'abibumbye ubisabwe n'Ubufaransa wafashe umwanzuro wemerera Ubufaransa kohereza ingabo zabwo mu Rwanda mu cyiswe Opération Turquoise, yitirwaga ibikorwa by'ubutabazi. Icyo gihe hoherejwe mu Rwanda na Zaire indege z'intambara zirenga 30, abasirikare barenga 2500 n'ibindi bikoresho bihambaye by'intambara, ku buryo ngo iyo bari kuba bazanywe n'ubutabazi gusa bitari bubananire gutabara abantu. General Jean-Claude Lafourcade wari uyoboye ingabo z'Ubufaransa muri icyo gihe avuga yuko baje bafite ibikoresho bikomeye kubera yuko Amerika yari iherutse gupfusha abasirikare bayo muri Somalia, ku buryo ngo bari kubasha kwirengera iyo biba ngombwa yuko hagira ubagabaho igitero. Muri icyo gihe kandi ingabo zari za FPR Inkotanyi zari zarakajije umurego mu bitero byo guhangana na guverinoma y'u Rwanda icyo gihe yari yarateguye Genocide irimo nayishyira mu bikorwa. Nyuma byaje kujya habona yuko ingabo z'Ubufaransa zinjiye mu Rwanda zifite umugambi wo kurwana na FPR Inkotanyi, kandi ngo byaranabaye, ariko birangira Ubufaransa nabwo butsinzwe. Lieutenant Colonel Guillaume Ancel wari ukuriye abasirikare bakoreshaga indege, we yavuze yuko hari umunsi bahawe amabwiriza yo kugaba ibitero by'indege za gisirikare kuri FPR hafi y'ishyamba rya Nyungwe. Ati, twahawe amabwiriza adusaba kujya ku rundi ruhande rw'ishyamba rya Nyungwe gutega igico ingabo za FPR Inkotanyi, niziramuka zihageze batumenyesheje yuko abasirikare bari imbere yacu bari hagati y'igihumbi n'igihumbi 500. Byari bizwi yuko batojwe neza kandi ngo arabarwanyi bakomeye, kandi twebwe twari 150 gusa. Kajugujugu yarahagurutse, bivuze yuko tugiye kurwana. Nyuma baza kutubwira ko hagiye gushyirwaho igice cy'ubutabazi. N'ubwa mbere twari twumvise iby'ubwo butumwa. Umwe mu bari abasirikare b'Ubufaransa, ubu ngubu uri mu kiruhuko cy'izabukuru, ariko wari woherejwe muri Zaire nk'umupilote wa gisirikare, yemeje yuko koko bahawe ubu butumwa bwo kujya kugaba igitero ku ngabo za FPR Inkotanyi mu nkengero za Nyungwe. Yaragize ati, yego ku itariki 30 z'ukwezi kwa 6 mu 1994, ku mugoroba ku bindiro bya gisirikare ikisangani muri Zaire, abasirikare bahawe amabwiriza aturutse i Goma, ahari icyicaro gikuru cya Opération Turquoise, bwo kwitegura ibitero byo gutera ingabo mu bitugu ingabo zo ku butaka. Umujyanama wa Perezida Kagame, General James Kabarebe, mu 2019 yumvikanye abwira urubyiruko mu biganiro bigamije kubigisha amateka y'u Rwanda ko kimwe n'ahandi Abafaransa bagendaga bagira ibirindiro, aribwo buryo bajemo mu Rwanda kugera barugezemo neza. Ati, bafashe ingabo zabo zabaga muri Centrafrica, bazongerera ibikoresho n'ubushobozi, indege na za burende, ibibunda birasakure n'ibindi, bazana n'ingabo zari ziteguye kurwana. Baraje muri 90 bazi Kigali gufasha Habyarimana, bafasha mu myitozo yahabwaga abasirikare ba ex-FAR batozaga intera hamwe. Atabo ngabo nibo bagiye bajya no kuri za bariyeri, benshi mwarababonye. Kabarebe yaragize ati, barwanye na FPR Inkotanyi guhera muri 90, baza guhunga baragenda, bagaruka mu 1992
turwanira muri Gicumbi mu cyahoze ari Byumba. Basubiraho none bagaruka noneho mu gihe cya Genocide, baza biteguye bashyira ibirindiro byabo muri Zaire icyo gihe kugira ngo baze gufasha ex-FARC gukomeza gukora Genocide. Yavuze yuko ubwo Abafaransa bari bakisuganya, FPR yakoze urugamba rukomeye, itangira gutsinda FARC mu bice bitandukanye, hanyuma FARC nayo igakomeza guhunga, ku buryo zone turquoise yagiyeho yari igamije gufasha abari bamaze gukora Genocide, n'ubundi nawe yashinzwe n'Abafaransa. Urugamba rusa naho rwananiranye. Hari aho yagize ati, aho bafashwe ni muri Karongi ku rutare rwa Ndaba, aho niho barwanye iminota 30 na kompanyi yacu, ni ukuvuga itsinda ry'abasirikare ryari hagati ya 80 n'150, irabazenguruka ibambura imbunda zabo. Ubwo abasirikare b'Abafaransa bageraga mu Rwanda, bakiriwe neza na benshi, babafataga nk'abagiye kubacungura, ariko amateka yaje kugaragaza yuko ibyabaye byari ibindi. Basanze Abatutsi bicwa, ariko ngo ntacyo bigeze babikoraho, ahubwo bagomeza kwigendera mu gihugu imbere barebera ubwicanyi. Umwe mu barokokeye mu Bisesero mu buhamya yatanze mu 2017 yavuze yuko Abafaransa babatereranye kandi bari bafite ubushobozi bwo kuba babatabara. Hari aho yagize ati, nko kuwa 27 z'ukwezi kwa gatandatu mu 1994 nibwo twabonaga Abafaransa baje. Yaragize ati, navuye mu ishyamba njya kuvugana nabo kuko nari naragize amahirwe yo kwiga ndi umwarimu, no kuvuga ko yarazi Igifaransa. Ati, twabasobanuriye ibirimo bitubaho ariko ntibadutega amatwi, baratubwira ngo nidukomeze twihishe nkuko twihishaga, ngo nyuma y'iminsi 3 bashobora guhaguruka baje kudutabara. Twarabahendahenze baratunanira, kandi ibyangombwa byose bari babifite byo kudutabara bari no kubishobora icyo gihe. N'uwatangaga ubuhamya. Mu minsi 3 yakurikiyeho, ni ukuvuga kugeza ku itariki 30 y'ukwezi kwa gatandatu, uhereye igihe Abafaransa bahatirimukiye, haje ibitero ngo byari biteye ubwoba, byica Abatutsi babarirwa hagati y'ibihumbi 4 n'ibihumbi 6. Ibi ngibi binahamywa na Patrick de Saint-Exupéry, wari umunyamakuru wa Le Figaro mu Rwanda, wajyanye n'Abafaransa mu Bisesero icyo gihe, mu gihe Abafaransa batemberaga badashobora gutabara abahigwaga. Jean-Claude Lafourcade, umwe mu basirikare bari mu ngabo z'Abafaransa, we yavuze yuko atari gusiga abasirikare mu Bisesero kandi ari bake bafite n'intwaro zidahagije. Mu gihe babaga bitegura ibitero bya FPR Inkotanyi, ngo byari kuba bibi iyo Abafaransa basigara ahangaha. Nyuma aba Bafaransa baje gushyiraho inkambi mu gice cy'amajyepfo y'uburengerazuba bw'u Rwanda. Inkambi yaje no kuba icyuho cy'ubutegetsi bwakoraga Genocide icyo gihe. Kwa 15 Nyakanga mu 1994, abenshi muri guverinoma yakoze Genocide mu Rwanda icyo gihe binjiye muri icyo gice cyagenzurwaga n'Abafaransa, bahunga imirwano ya FPR Inkotanyi. Benshi muri abo ngabo bakomezanya n'amakamyo yabo n'imodoka yabo, abandi n'imitungo yabo, berekeza muri Zaire icyo gihe. Mu butumwa bwahise butangwa i Paris, ambasaderi w'Ubufaransa mu Rwanda yasabye yuko hatangwa itegeko yuko batabwa muri yombi. Yaragize ati, tuzi yuko ubuyobozi bufite uruhare rukomeye cyane muri Genocide, nta yandi mahitamo dufite uko byaba bikomeye kose uretse kubata muri yombi. Yavugaga yuko leta yari imaze gukora Genocide mu Rwanda yagomba gutabwa muri yombi, ariko ntabwo byabaye. General Lafourcade, wari uyoboye ingabo muri Operation Turquoise, ngo yabashije icyo gukora kuko mu nshingano zabo hatari harimo guta muri yombi. Ibiro ntaramakuru by'Abongereza Reuters ku itariki 6 z'ukwezi kwa karindwi mu 1994 byaje gusohora inkuru yavugaga ko Paris yiteguye guta muri yombi abagize guverinoma y'agateganyo yariho icyo gihe, bari bamaze kugira uruhare muri Genocide yakorerwaga Abatutsi bageze mu bice bigenzurwa n'Ubufaransa. Nyamara inyandiko iriho iyo nkuru yabonywe iriho umukono wa Hubert Védrine, wari umunyamabanga mukuru wa Élysée, igaragaza yuko uwo mwanzuro utigeze ufatwa, ko Perezida François Mitterrand yabisomye ariko mu mukono we, ariko Védrine ati ntabwo ibyo ngibyo ari byo byavuzwe na Minisitiri w'Intebe. Ibyo byari bisobanuye yuko Ubufaransa butiteguye gufata abari bagize guverinoma yakoze Genocide. Abari abasirikare bakuru b'Ubufaransa bavuze yuko iki gihugu kitari gihagarariye urwego rushinzwe iyubahirizwa ry'amategeko mu bijyanye n'ubutabera, ahubwo ko bari mu bikorwa by'ubutabazi gusa. Mu kwezi kwa gatandatu kw'ibihumbi 2007 muri Revue 21, umunyamakuru Patrick de Saint-Exupéry yashyize hanze ubuhamya bw'abinjiye mu nyandiko zagizwe ibanga
zihamya yuko Ubufaransa bwahaye intwari ingabo n'interahamwe zakoze Genocide. Kugeza no mu gihe interahamwe zari mu mayira zerekeza muri Zaire, ngo Abafaransa bari bagitanga intwaro ku nterahamwe zari zirimo zihunga. Hejuru y'ibyo, abasirikare bari muri Operation Turquoise ngo bagize uruhare rugaragara mu guhungisha abari bagize guverinoma yateguye Genocide ndetse n'abayishyize mu bikorwa. Abo ngabo barimo abasirikare bakuru, abayobozi bakomeye barimo n'abaminisitiri muri guverinoma yari y'inzibacyuho n'abandi. Igisirikare nacyo ntabwo cyabihishe byose, kuko ikinyamakuru Kepi Blanc muri icyo gihe cyanditse yuko ubuyobozi bukuru bw'ingabo mu Bufaransa bwateguye ihungishwa ry'abari bagize guverinoma y'inzibacyuho mu Rwanda icyo gihe, bava mu Rwanda berekeza muri Zaire. Ku itariki ya 17 z'ukwezi kwa karindwi, guverinoma y'u Rwanda icyo gihe yari imaze gukora ibyaha yose yerekeje muri Zaire. Banyarwanda, batura Rwanda, hehe n'ikibazo cyo kugurisha, kugura cyangwa gukodesha? Ubu igisubizo ni Auto House Limited. Muri Auto House Limited turanga amazu yo kugurisha no gukodesha, tubafitiye ibibanza byiza ahantu heza ushobora kubaka inzu yawe, kandi tugufasha no kubona autorisation de bâtir. Utibagiwe nuko kandi tuguha plan y'inzu yawe. Muri Auto House Limited kandi turanga imodoka nziza cyane zo kugura cyangwa gukodesha, kuri wowe ushobora guhura n'ibyago imodoka ikagupfiraho. Duhamagare tukohereze breakdown, tuguhe n'imodoka uzajya wifashisha kugeza iyawe ikize. Ahasigaye rero, wowe ugurisha tugane tugukorere service yihuse. Wowe ugura kandi cyangwa ushaka gukodesha nawe tugane, ubundi tugufashe byihuse. Ku bindi bisobanuro ushobora kudusanga kuri wa3.autohouse.rawa cyangwa se ukaduhamagara kuri telefone nimero 0788908074. Ushatse kandi wadusura aho dukorera ku Gisozi haruguru y'Agakiriro muri etage iri hejuru ya Like Supermarket. Ikaze muri Auto House Limited.